le Zawhna le Chhanna kan kal nga langa sir question number somriat le pakhatna zot turin member zom tapu Judicial pe klua lo somang to Speaker Kalome, Information and Public Relations Department Changtu Minister Dr. Chhanna Chhanna ta naka Zawhna chu District Information and Public Relations Department Office na thela saktura roman na to em TNE Kalome chang turin Information and Public Relations Department Changtu Minister pu Chhanna lo somang to Speaker. So, tui PBL tu zong tak pu Judicial pe klua Zawhna Chhanna chu hei hini na thial District Information and Public Relations Department Office sakna tur mun kan neya a sakna tur concept paper po kumhlui lama kan khan pe felni in fund source kan zong mek kane zo belna zo turin zo no nei tu pu Judicial pe klua lo somang to Speaker Kalome, NPR Changtu Minister Dr. Chhanna ta naka zobel na chu na thial DIPR office a hian na thok tu eng zan nge tura ti ani post turang te da kha ni em da bel tumna omem ti ani Kalome zo thiam khop mai hei member te kan ngen du chu hei zo belna hi dana hen bituk chu amsia lo na masala ba te khan kan to zo la som ni bor vel zo bel nai zo te kha oma sei om dewa chuan member te zo bel na kan zo khan the sam chuan in zo na pani pathum vela in khung le ram tu mila zo na zo du dang te po anong vele zel ni pi khai se taila kan in nge na ni le zo bel na zo turin member zom ta puke shamo somang to Speaker Kalome zo bel na DIPRO Seha Office ki kumsang nila pathuma sakzo luatan ania a structure ki thingani abang tikit tile veka tile ania rangwa khuani ki kumsom nila panivel ni to he acha khopa suwang kan sokar thar hian sak thatumna anayam ani lu poen atu mangam tikha ka zobel nan ya ala mame zobel na zo turin member zom ta puvier zai thanzama somang Relation Department Changtu Minister Zom tak Chhanna tan ka Zawhna chu ayan PRO in dai lo na hi enganga sutkian tumnge ani ka zote te nga chang turin Changtu Minister Dr. Chhanna lo somang to Speaker Zawhna nei tu zobel na tang khan chang do nila pu Judicial pe klua member zom takina Zawhna khan na thial IPRO office a hian exam nge oma exam nge post om ti zong khan ron zon ning ke a tun hen post paruk kan ne ya DIPRO district IPRO kan ti IPR officer pakhat kan ne ya chu baka chuan 4th grade pakhat kan nei le a chu zong chu ni a paruk om tura an khong ai thla khop maya VIP tan kal phe chon lo in sem dar vea chen chon thlan la an han ti ania amaro chu kan in dai ngang si lo wa mamo chu kan mamo bel khop maya office tur te po ke pon am huna nge ka ve na amun te po sak turin nichena ka chanang khan malang me ka nia tin puke shamo kan member zom takin ron zo na po kha ta haina tel ngal thowing ke sia DIPRO office ho hi ache to lom khop maya department dangangin scheme noya fund source an pona
kan nei lo wangin PMJVK ti te saski ti ate khanga khan kan deal so meka kanin dai lo viawani ti kha kan tal langa tin sak tumin sak that tumin project kan siam mekani ti kha ka chanin mai sela tin tu vil zai than zama aizol west 3 bil to zam to kinaron zo kha ni IPRO kanin dai lo khop maya tuna hian a director pakhat joint director pani deputy director poriat chuan IPRO kan ti taka hian po somthum pakhat kan ne som pali kan an neya a thenan chuak MCS aten lut velek ting khan tuna hian kan fiat thiam theinan ai zola hian hetia VIP ho chevela boipui tu hian IPRO bi ka hi pakhat chok kan neya chu po chu fully blind ani chu chuan kan press release hangte lo boipuya tin kan deputy director te po kanin dai lo wang district kanin da vek thei lo wangin deputy director level po mun thuma kanin da chuak IPRO angin an va thok chuak ania district mun riata IPRO kanin da ba ka ti khan CM te governor ate kan mun sosra kanin da chuangai boxia kanin dai lo tak zeta kan deputy director te an tlomaya ti hian an boipui ngata an thiang angin kan press conference tele sarkarina ti chu atu anei te teng chuan an boipui thin ania tin tuna hian MPSC hnuaiah hian pathum hi in chi meka athar pathum min pek belle turin ruam hanna siamani boka chiteng chuan IPRO hi paruk nei belle tura kanin ngaya hi po hi kan momo na nen chuan alain hen lo deu kati in kanin deal bellea file kalle me kani lo me le zona star question number somre le panni na kan kalang zo turin member zon tapukel dong liana do so mangu pu speaker kalome General Administration Department changtu kan Chief Minister tak Chhanna tan ka zona start question somria le pani na pakhat na chu lengpui airport hi Indian Air Force kuta hlan tumin sarkarin ma ala zelem pani na engchen nge ma lak to min sil thayam pathum na hemi konga hian sarkar mi puite biak rona an ngai dan lak atumem speaker kalome Chang Turin General Administration Department Chang Tu Chief Minister Pulal Domelo Somang Speaker, members of tak pukelal dong liana Zawhna na Chhanna emi chungchang zirchiang tur hian working committee to look into the maintenance and management of Lengpui Airport chu pu TBC lalven chunga MLA and advisor to the Chief Minister kai hruaina hnuaia ni som pariat thasom pakhat sang ni som ni pali khan din le ania IAF nena Lengpui Airport lan chungchang zirchiang le draft memorandum of agreement buat sai turin sarkarin adin ni a copy kan enclose la tin eng chenge ma la kani to ti hi draft memorandum of agreement hi working committee na buat sai meka pay fill ala ni lova cabinet ngai to turin thelu ala ni lo zona si na hemi konga hian sarkar mi poite biak rona an ngai dan la ka tu mem ti Chhanna chu achunga talanta working committee chuan ni som pasari January sang ni som ne pak nga khan all NGO Lengpui nen PL restaurant restroom Lengpui a soi hona an nei to a ni som ni pasari takhat sang ni som ni panga khan all NGO Mizoram nen planning department committee room a soi hona an nei le bok Emin hu hian Chief Minister hovin NGO coordination committee tenen soi ho le ania 16 Finance Commission nena airport ti changtun natur nor ho ni se ti ani le zona zo turin zona nei tu member zon tapukel dong liana do somang pu speaker kalome ka zobel na pakhat na chu sarkar ma sain airport atanga chia lo lak PSF
passenger service fee te parking fee te prepaid counter advertisement le do lo man te dak hi tun sarkar hian sia thar la kan yem anei lo chuan enge chan panhi na sarkar ma sahun la ya lunglei lam airport thar tur siam rotna Ministry of Civil Aviation athe lukha bozu yani em ani lo chuan enge chan pathumna a chuan he kan sia tangin aizo la tanga kal kat fly hi ni khata pani om chin kha pakhat om ta har san na kan to sa vio maya dam lo tele hol zintetan are ta sang boxia he hi ni khada pani thole turin malak thei ani em ti kha ka zone te chuni ka lo me Lama me Zobel na zot turin member zom tak pi provoke sakma lo somang. Speaker Kalome Kanjia di Minister Zom Tikina Chhanna na kaduju Kabiala Tlabunga helicopter service turin malak na omem ni Kalome Lama me zot thiam the mai Zobel na zot le turin e tu tum chu tun Zobel na chu kavelam tenang contract don ang khomai member zom tak Dr. KB choi lo somang. Speaker Kalome si DC office ki kan khe tangin DC office ni mos zingami kan ya asak chat na ki NEDP sum atang asak noi zanga pakwa sak chan khan ya kum som ni pakhata tu na ken som ni pathum atang chun zom lovina om reng ma si ha in DC office nei lan kan hak lel em ha sulai chon nei lei thi lovin kan oma khi tun sarkar hian monitoring emo zir chen emo anei to em pakhanan ta se lo nei to emo nei lo mo pon ni ta se sak chun zom tum no mem sarkar kal to ten eng ang po chon lo sa chun zom lo pon ni ta se tun sarkar hian in te sak chun zom tum no mem ti ka zona ni ta se pani na pathumna achon har sakna engemo neu te po om mai thia eng po ni se DC office nei lo kan om reng ki chu tun saski sum kan mutura hian mintel sak the engem ti zo na le mintel sak ram turangen na ni tel boxe suka zo belani Lama me sang turin sang tu Minister kan Chief Minister ni bok pural do lo somang. Speaker Zawhna nei tu Zobel na kha airport a hian siadang kan lak om ka hrelowa ka hresual ani lo chuan tin sakhat mek te ani a tin lunglei lama airport om theina tur hi team te in siamin tun ma khan an lo survey to a survey report te engeng mo kai point ka share to ama ro chu mun khat kha chu ti thei ang an ti dewin ka ria dang zong kha chu ti ngai na om lo tiang deuh khan an chuani tun ma huna khanin chu thilom ziani tin flight hi tuna hianin an ti tlem na chan chu passenger an tlem tlat mai ni chu an mani soi ania passenger hi atam le de huna chuan pani kan ti le theanga tuna ri hi chuanin angai na aom fi lo kan lost mai an ti ani tin kan airport a runway khu PCN som nga lo in ti tum sham te an kan tia tu na hian Bible sa samriat paruk le eng mazat kan da khoi ani do na aboy thak le maya tho na
a service angai sia zinga le zana a tholo lai chu te angaya ka kan soitel do a tin pi provide zo na kha tlabunga helicopter service ti tumaniam tiania tunari hi chuan a in dai lo khop maya a theyang ang chuan a tul na hmuna hian ti belzel kan tuma tuna hian in helipad kan ti pa nga hi emazat kan siam bel dona tin heliport kan ti a refueling po om theina tur hi mun som pakhata district ina kan ruam man mek boka chung ka chu a puitin chho chuan kan in dai chho venga helicopter lama po ati theidan alo mai tura ngai ni tin kan member zon tak po cho zona kha sai hadisi building sakhi aboi thak khop maya a fellow enge mokha alo omma akal chak le theilowa chu chu theyang angin en filmek ania an sak chun jom zelang tin a main building ba ka zon a quarter ne po enge mozat tu na hianin tender mai thein sia ha khotsunga son hun li mun nga la ning ka ria quarter sak kan ti don bok ani tin saski suma tangin ti kha khang kha saski sum atanga kan pe kan ni le ni lo ka khe siang sia lova ani mai thei tu na ka han soi ho kha chu chu nia saski sum hi hei ngai tua mek zel ania voin lama po hianin vai bel che jani somnga borvel tur the thak le kan tunga voin hi a last date anon tia kan on board fil to a chung ta chu kan bu chho chuan hang apoi mo zol hi chu kan khung chho thei zel tura kan ngai ni. Let's start question number somre le pathum na kan kalang zo turin member zom tak putilal himpu yelo somang Post Speaker Kalome, Law and Judicial Department Minister Zonet kan CM Chhanna tana ka Zonet chu pakhatna lunglei district chunga district court building sakthat tumna aomem panina aom chuan khoilai mun ange sak ani don pathumna sanction amount engzat nge palina engtika nge saktan ani ang Kalome. Chang turin Law and Judicial Department chang tu kan Chief Minister ni bak pulal do mai lo somang Post Speaker Chhanna chu among ni thanfel ani to a saktora ro man me kan ni ti ni zo belna zo turin azona nei tu putilal himpu lo somang Post Speaker ka zo bel na chu sarkar ukil lo te hi kum som lai en non ani to lova hei hi en non tumna omem ti hi ka zo bel na ni Kalome. so belna dang om lo mo chang turin Law and Judicial chang tu Chief Minister lo somang Post Speaker lo hi kan ukilte an demo na thokdang an demo tu nai chuan en non tum na sarkarin anei rilo. The start question number somre le palina kan kalang zo turin member zom tak puje jelal pek lu lo somang Post Speaker Kalome, Art and Culture Department chang tu Minister Pusilal Soivunga Chhanna ka Zonet chu Art and Culture Department chang tu Minister Chhanna ka Zonet chu MUP WMMCP le NGO dangte tar nampon sang le bungruate man zokin alei them ti ani Kalome le Art and Culture Department chang tu Minister Pusilal Soivunga lo somang
Speaker sau tuổi bụi biểu tu giống tật giống na Chhanna chu tiếng hiền ý MUP, YMA, MHCP le NGO dang te tan nam puan sang puan chei kor chei ngau te kher mar am puan dum thang chua than le vakiria le bungrua dar khuang dar bu PSF le acoustic guitar te chu adil tu ten za som ni panga tumin an lei theyani tiani Lomome Zobel na Zob Turin Member Zob Takpuarim Chakmai Dal Somang Speaker Kalome kan Art and Culture Minister Sangtu ulal sebunga sanatan ka Zobel na su hitiang nampuan sang tia khan sakma puante bru puante hititel ve aniem ani lo suan ang bangeng ti ala titel lo titel theidan omangem ti kha jot vele Zobel na Zob Turin pi beril vanai sangi Somang Speaker Kalome Art and Culture Department Sangtu Minister ka Zobel na te Falcona Zokhwa ti changtlung tura malak mek hi engchenia kalpuya ni to ti le ti changtlung tura ruam man na hian eng tinge huam ti ani Zobel na Zob Turin Member Zob Takpuram Thanmoya Papuya Somang Speaker Kalome Art and Culture Minister Zawhna tak Chhanna tan kumsang ni somni pali somni panga khandar khuang hi engzan nge Art and Culture Department hian a pek chua ka zo na chan po ni kum khan kan dila kan min pelowa min pe theilowa an lo nei lo reng nge ti kha kan zo chan ani Zona Pathum Zobel na Pathum kan lata a Masai kan Member Zob Takpura ba ta hi Zona Musapo khan sang to lawa bonus ang rengin din som le ramang hiam Speaker Kavalome kazo bel na chohi hini Art and Culture Minister Zawhna tak Chhanna tan Mizoram allocation of business rules angin music hi Art and Culture Department chan alan zelem ti kazo bel na pakhat na ni a pani na chuan Leitlang Pui Music Festival kha Art and Culture Department rot chuale hoi hot nin ka ria a kha Tourism Department zo ka sexual palpu Speaker Tourism Department ina Leitlang Pui Festival kha anron itade imaya kha Art and Culture Department kha anodal department zong ni ombok si laya khan kha engeni kan Art and Culture Minister Zawhna tak hian min soi fia saksela Art and Culture Department rotna a Leitlang Pui Music Festival khan ne ni nge Tourism Department khan an huang pon lam deu ron dain Leitlang Pui Music Festival kha an organize ti lai kha ka zona ni le thenga nga chang turin Art and Culture Department chang tu Minister Pusilal sei wa lo Somang Speaker Kalome ka hitlang khu here theilwa khu le bur zela min lo khathiam don nia tuaram chakma kham nampuan chi khang ha khan bru te chakma puan te hi aron tia engpon ni sela Mizoram mina aram tum hua pina Mizoram hantian nampuan kan nei chu tu na kan ron tar nan khania achibil anga khachu engeni ahan pataka men sonemo ala nova la ngai tu thei te po chu ani tura ngai langin tin pi beril van nei sangi zona Falcon Zokhwa so ti changtlun
tuma malak mek ania thei top chu in ma lak ania tuna kan nei so abei tham em a so tiang lo deuh son zani ya bot sai chei tum mek ania hei tun tum chap char ku ta po khan ni lai salaya ku te po kan ta manga enge ni ku kan thlen theina tur te le mi khwal kan thlen theina tur te tin kan zo zia kan ei le in thenga kan pho chuat theina tur kong hoi zong in salai mun so ti changtluna bot sai be sai ani a chu tan chuan paisa te po dil mek ani ti kha ka Chhanna ni sela tin pupa puya istui pibel tu zom tak chan ron zon kha dar khuang kha ni kuma za chia ne kan hal kha figure chu ka helova nakina adu chan zia kin kan hal zak tha kan na pe thei tura ngai la tin Burma Myanmar lam buaina wangin heng dar khuang te dar bu te hi kan duangin kan hu thei lovani achan chu dar khuang te dar bu te hi ange ni Buddhist mong ho hi asiam tu bul pui an nia wangin kan lang lu na ber kha abuaya wang khan kan duang kan hu thei lova hei tuna hian kumina hian kan budget kan paisa nei atangin somni don ve chu kan han cha vai hin alo thleng thei tura te kan han be se chu tiang le chau chu kan ni kha ni kum lama alo chang lo kha poi khop mai lo then hu na chang tawang tin pura ba rolmo ya hachek bial tu zam takina aron zo na kha music hi allocation of business angin art and culture nuaya oma fine arts tin kan hriat lar dana nia ta son azir du te tan zir thei reng ania ziran reng boka tin chu mi piala ma chan nam lam te po ania khang kha local chho pui zel ani ti kha pan soi duwa tin leitlang pui festival chung chang hi tribal affairs nuaya hian heng tribal te ta na festival ti theina chi khang hi a om ve ni delia chu ren takin kan anga ni tourism department te hian tribal atanga tribal mi te festival man na tur poisa kha an dil chuak hlang maya chu tiang chuan lung leitlang pui festival te po kha buat sai ania kan rama hian heng hi a thei chuan lawar chhozel po kan be sai ani hang te kha ka chang thei dan ani lo me tuna start question number somre le pangana kan kalam zot turin member zom tak pukeral dong liana lo somang Speaker Kalome General Administration Department Changtu kan Chief Minister zom tak Chhanna tan start question somriat pangana ka zona te chu pakhatna Chief Minister special package hi beneficiary pakhata cheng engzat nge pek tum mani panhina engtianga dil tur nge pathumna amotur thanda min sil thayem talina mi engzat in nge dil to pangana mutur selek anom toem parukna engzat nge selek anni pasarina Chief Minister special package satana sumda zong zat min sil thayem Kalome chang turin General Administration Department Changtu Chief Minister ni bok pulal do melo somang Speaker Zawhna na Chhanna chu beneficiary pakhata nuai khat ai tam lo pek tu mani bina engtia dil tur nge ti chu online application download tur ani concern this year submit tur ani amotu tur thanda min fil thayem ti Chhanna chu application submit hi a concern department in screening anlo ne yanga din chua poi tur nge ya an hriat te an thlangang mieng zat in nge dil to ti Chhanna chu mi sing ni sang kwa zali pathumin an dil to ani
mutu select anom toem ti hi tuna chuan final alani lova select mek ani engzang nge select an ni to ti pokha tuna ka Chhanna khan sang hal maya tin sum da zat hi crore som ni ani e Zobel zo turin zona nei tu bukerel dong lian nei lo somang pu speaker kalome ka zobel na pakhat na chu CM le minister te hian motoring za chungi an kol tak apan hi na chuan chief minister advisor to CM te staff ing zat nge an kol taka an mani kol te hi kum khat chungin sarkarin cheng ing zat nge an sen an mani an kol nan pu speaker kalome le chang turin GID minister lo somang advisor to the chief minister tele kan minister te hian motor pakhat le spare pakhat theu kan colony chu kan kol zat ania pakhat anti hian a spare hi a omve angaya a spare om lo chuan tu main an kol ngai lo ni ten a sen so za chu ti mai chuan ka soi thei fi lo le tura start question number somre le parupna kan kalang zona zo turin member zom tak pul Chhanna maral te lo somang pu speaker star question somre le parukna GAD changtu minister min Chhanna tan Mizoram sarkar hian uniform civil code UCC manve tumna anem ini chang turin GID minister chief minister ni bok pulal do me lo somang pu speaker Chhanna chu Mizoram sarkar hian UCC mantum na nei lo tiani e le zobel na zo turin zona nei tu pulal Chhanna maral te lo somang pu speaker manve tumna nei lo thu kan donga lo khop maya chu tirwa chang kan zo bel du na chu India rama state pani Goa le Uttarakhand ten tu na hian an state assembly ten an pasa man turin ti meka keini hi nakina parliament hian lo pasin min impose tum ta selangin memorandum of settlement article 371G kan nei khan hei hi manglo turin min chan thei donem article 371G akhan no act of parliament applies to Mizoram in the areas of religion or social practice, Mizo customary law and procedure and administration of civil and criminal justice. Ti kha oma khami mang khan mi achan thei do nem pani na nikum December sang ni somni le pali khan protected area permit PAP kanti kum som pali zet li ni to kha central sarkarin Mizoram tele Manipur Nagaland te man turin aron impose thar le a hebi chungcha a hian Mizoram sarkarin enge angai dan kan state then om te chuanin an ri aka an do dala Mizoram hian do dana ane ve to em pathumna free movement regime FMR kan ti kan then om abi takin Myanmar kan u naw ten kan in kalpona hun rei tak kan kalphunga kan lo nei thin te India sarkari dron tidang lama voin nia identity proof tele kal thei chin te po anti toita ka hian Mizoram sarkari hemi chungcha nga hian enge angai dan central sarkara Mizoram sarkar ngai dan athen to em kan then om Nagaland te chuanin all party meeting te nein delegation te union home minister ne na heng thil hi soiturin in siaman tummek la hian Mizoram sarkar hian nam himna tar enge ngai to na nei ti ka zote zobel zo turin member zom tak puro bad ro moi roi te lo somang pu speaker kalome kan house leader le kan chief minister zom tak GAD minister nibok Chhanna tana ka zo belna chu hi ni e pakhatna chuan tun nai dewa
GAD Department le Assam Rifles ten in rem na thuthung delian ziaka ti mek lai chuan Mizoram kalphung le Mizoram Allocation of Business Rules a chuan Assam Rifles te in suan chungchang hi chiang takin GAD Home Department chan ani loisi a RTI le zona tanga kan zo danin Home Department hian GAD Department ina an agreement in rem na thuthung an sign kha officially an threat pui lova an vet pon vet lo ni te so oma lai hi kan house leader zom ta kan CM ni bok GAD minister ni bok hian eng wangin nge Home Department ina memorandum of agreement ama atanga lo buai pui le Assam Rifle ten an te poa an lo soi howa an lo in chan zak na ti mayang MOA thatak mai kha ignora ngai pui mo lova Home Department chan nireng si kha GAD Department atanga agreement kha engtia sign te de nge ni man mo thak thut thil te om nge nia Home Department na an lo draft thatak mai kha nortlang zo lo in lo wang nge ni ti kha ka zo na ni le a thenga chang turin GAD changtu kan house leader ni bok pulal do melo somang Speaker kami UCC hi anti lai pokhan ado dal na saber tu kan ni khati lai kan ai o tu te khan kan duang tok na khan an do dal lo ni ten kan ria an vote pui te pokham de ni khan kan ria ka thalo kan ti em ke ni chuanin chuwang chuan minon bar luyen tumpoin thei topin kan tranga nga 371G hena hian kan him tura po kan in ngaya tin sarkar chaw ni lovin kan zavain kan NGO tenen chutiang thila lo thang ni chuan kan tang ho don nia tin PAP chungchang hi hey nikum June le December in Kara Khan foreigner hi aizola hian sang ni don lai an lo lu tani chu ti khopa tam chon lo lu ta kholai hian mu tur anom mang hau si lo ba ti hian ramri ta kanin filama chin hilsa training ten han pe near fiat ania chung zinga chuan British Army regular kilai Ukraine in dona po han telve te po kha alo holam man ani cartridge te kha ai te alo oma tiang chuan tin America ambassador kha engma state sarkar min ron mi alo le min fil lovin aron le lang phut mai boka tiang neu chuan ya wangin tun lai kan geopolitics a hian China te USA te India te hei hianin hilai kan ra le lambor vel hi na satakin an enri ania sulaya chuan foreigner te kalkong kan ni talutuk le elaya tourist pa ngai te suloni se mutu tam takan omanga sangtel meu khachu mutu romang si lawa hian India sarkar hi angai thalovani chuwang chuanin helaya keini chaw ni lovin ahan buai deuh le khatiang kalkong ni deuh khachu PAP hi impose le rule ni in anfria an impose ani keini chuan tha kan tilova tha kan tilo thu po kan soya amaro chu India ram lampang India sarkar nga ya chuan hei chu thil rule tak nin an ngai ve a chu wangin na tak point kan norbit chuang lo ani tin FMR chungchang po hi chu tiang deuh tho chu ania tuna hian smuggling atam zia te country dual tha te engemo zalen lutuka kanin kalpo hian thil tam tak hi thalo lam hi lo thleng tel ve tin kanunau te ral trit na awanga lo lut te chu kan lo en kultur ani te mewa amaro chu ral le lama an khuwa mu phak rengina oma
around mong ma hon tum chuang to lo te po he ke mo za tan omani chu tiang te chu ania wangin hemi free lutuka kanin kalpo na hian thil thalo tam tak aken te la wangin drugs te silai mu te ale chi sang helama sual rong bolin engemo tual tha nai mo khatiang po lo thleng sila karlova ra le lam kai mai theite alo nia khatianga zalen lutuka kan om hi kan mi pui tam tak po hianin a thalo zo kan lo moni hi anti vede win ka ria chu tiang chuania chu wang chuan ke ni du dana chuan zalen takin in kalpo thei zelila kanu nau te nen hian ti chu kan du rual hian central sarkarina aron ti ta ka hi chuanin a tul na lai te po ome a that zok na lai te po om ve hi a kan ti dewani pakhat le kha purabata zona kha agreement hi hunrei tak gumtam tak chunga local to kha ania chu home department in alo ken ko ngar thin ani home department ne na MOA thatak siam kha antero kha chu home department ne na MOA anlo siam kha kleni chon pom tla ka kan ngai lova atharin kan siam ani ti chuan Delia defense minister te kan hua army chief te kan hua home minister te kan hua DIB te kan hua ti chuan kan soya engma ziakin kan inkara omlo verbal fakin ti kan cho te kan hawa kan tia ti chuan kan handrawa a thatto khimole isan me miang kan ti phut mai ni Delia kan om lai khan ti chuan Delia kan MLA te opposition MLA te po an oma kan zawai hian ihriat puyang kan tia Mizoram House as khatia kan du da nga sign thei an ni kha chuan han ti muang chan le te kha tha kan ti lawa har san ne te lo piang leng ti lo thon ne te po wangin sign watila thang kan tia kan sign wata Post speaker khongain point of clarification ne kan host leader zon tak khan MOA Mizoram Home Department la lo siam kha pom tla ka kan ngai lo ke ni chuan tiang kha a chiar lo em moni o ka tia tin tuna GAD na kulaya ka chop chil takan han sign rum mang nen kha chuan chim tir le sajuk angvel po hi chu tiang po chuna khai khin chi lo nga tian ni tik tak chuan a in that hlei lu to kom zom sarkar tan khan ma se MOA ina du anelo home department du thala an siam Mizoram sarkar na siam kha Assam Rifle khan apom mai lo zok khani a khami pom tir tum khan kan sarkar tang talawa a than pa ol samzong nan ti tam speaker an pom pui zokin an chuak dong le an chuak mek to lo male khalamani lo se lo em ai oh sorry an to like to ani ale members on tak puro bata soi kha poma ain that le zia ka in that le takani MOA basa akachuan quarter guard le achum tlang zong te po hi an la retain tur ani vek ani zong su ke ni chon kan chua tir vek ani so wang so nama sa ka chu pom tla ka kan ngai lova sarkar ma sa po khan apom kan ti chuang lova in biang na kha akal me ka an final thailo kha ani maya chu wang chuan atharati anaya tin kan sarkar ma khan sarkar ma sa khan emi department ram zong ram hrim hi sarkar ram kan han ti bi ka hi GAD ko ta alo da to ni chu wang chuan tu na hianin centralize ania department ina mun ma an nei ang zong hi an lu ani maya anei tu le akol to chu GAD ani to a chu wang chuanin Assam Rifle ram chu san tur po hi GAD ko ta om tur ania ei sarkar ma sa malak na kan chun zom na ani mai
le start question number somre le pasari na kan kalang zot turin member zon tak pusi ngulian chungai lo somang Speaker Kalome Zawhna star number somre le pasari na chu hehini Lai Autonomous District Council LADCA ZPM Sarkar Din na tur atan hian kan Chief Minister hian members MDC te nena commitment thutiam anehim bina commitment thutiam ane chuan kim sang takin min hil thayem ti ani e lome when you can house leader arim tau le mai sang turin je di chantumi Chief Minister Speaker Chhanna chu nei lo te ni e le zobel na zo turin zona nei tu pu singulian chunga do somang Speaker iphalnain MNYF and Lai DYCC longtai nisom nile pasari khanhi press statement hi Speaker iphalnain kam chiar chok teang voin nisom nile pasari sang nile som nile panga sanchin bu mi tekal tanga zoram mi puima LADC Sarkar dinglai United Legislature Party ULP namthua omle moipo thulova ZPM Sarkar din theina tura Mizoram ZPM Sarkar thilti danle rural na sangtura athim awarpo thulova Sarkar tu ne na mangle anthutiam bo chia an chet dante Mizoram mipui khiata puan chu atur tlat maya thudik kan puan chu hi Mizoram mipui ten kan Sarkar Mizoram government kallai kan te phung poimo akan han tepo athat kan ring thudik puang chuak tur hian diklolai tarlan atul mia awangin mal in huatna in selna anilo ti party apong apuya chir thena aningot loti kan soidu bok Speaker Mizoram Assembly sesona khan kan MLA leader of opposition pulal sanda maral tele Congress MLA pusingu ngun yan sungate khan tuna LADC Sarkar in thak chungchang an soya khan kan Chief Minister pulal du omakhan chiangkwam takasoin LADC Sarkar siam tur hian eng pressure ma kan siam lo party an lo lu an duwa keni chuan lo takin kan lo dong song mai ani ati ani kha hediang taka kan CM do soi thei kan nei hi vandui thak hle ani thudik chu hetiang hi ani September ni som le pathum sang ni le som ni le pali akhan CM ngei hian ama puvizir sang hi phone bia in office ko chovin puzir ihova LADC Sarkar siam kadu ani ti in alo som dai to ani Sarkar na siam ani chuan a personal thil ti hi kan thiat thawang in tuna hian thu boy nei ani a Speaker phalnain kan chiar ani ti chuan a personal thil ba ka personal provincialized school som priyat LADC Pakistan member zon tak kha party pakhat thu khachu how sahan pi khasanal pu Speaker amasakan Speaker party statement press release ta khatin hanan chiar chuak tak ngain ga thela zona kha zot tamai la zona lut tamai sela tram hasa po ni peso senior ani akhri toin garing khatingan chiar chuak ha kala thangai lo Speaker achan chu mania ka zo khan engma document omlo inti wang khan a document karon soni Speaker hey nangma copy dan po house property po pek kadua kan zo dulai chu September ni somle pathum sang ni le som ni le palia khan Chief Minister Bangla official in common a chu thu chu
pu speaker ka thu dik klinga kan ngai don ani chuan party thu chuak allegation assembly house a ni so da zo ni zo zel ro se un la ri lo na zo na hu ni te a lo te boy lo se la zo zel ro se ni se la kan ti boy ni lo in pu speaker khatiang kan rem ti don ni chuan press statement luile in allegation in pumo na zong kan share telve chuan a boy thak zo bang mani speaker mani khani ka soizo ka chu evidence material evidence omlo ka te party pakhat thu chu kha evidence atling lawa mani isoi kha chu kan chief minister in atiamem atiam lo mo chu ti chuan ni pu vi sang hi chu tiang ka tiang sara belo mo itia kha evidence material om si lawa kha tiang kha chu house chu nga chuan thalawanga member in puna ang chi kha in chi thedang chi kha chu fel lo ka ti kha nia kha zok kha nia speaker evidence chu hei signature nen sign nen party pakhat ni lo mo khongai ka chu party pakhat thu chu ka nia kha chu ola khongai evidence ani chi alo pakhat evidence lo pa ni hei tan soi zo lo khong khoi takin uvi sang hian ni som than hi sang ni le som ni le panga hian tuna MNF le MNF MDC som ten hena aina an len line ni som than hi sang ni le som ni le panga a hian MDC som ten hena asoyani he press statement hi ni som ni le pasaria chuak ani a adik lawani chuan hi adik lawani ti tu man social na omlova pu speaker mani ka zo khan engma document om loven ti wangin hei voina pu speaker hei house property a tin ni press release number 1 of 20 chang ya somnile pali ni sari February sang nile somnile palia pu speaker khongain kan member senior ania press release hi asa po kan za tuna amoro chu nala ya kha political party voina hian allegation hian he house put le vaka soi hi chu a tha po speaker lo ta na thak ei heta po hian khang kha kan ti ve don ani chuan ti ve tur hi sang ni la som ni le palia khan chiang chon heng political party voinia si ma ka ka hi soiwa du lo tu kha pu speaker ta kan ba senior chuwa on takhan speaker iso na kha zo me lo le house zo na chu poisa lo lu pu speaker le minister ta kha chuan hun min pek na noi kha chu mi lo ti boi lo ram se I phal na dilin press statement apo nangma phal na dilin ka chiar ani pu speaker zona tamsi hei ka zona chuak man do lo nia chuan zon vat ro se hei hi ka zona chu ni som le ding lo pathum sang ni le som ni le pali September takin kan member zo som ni le pali khan alo impung e yem ti chuan he thu hi ni som than hi sang ni le som ni le pangazana MNF MDC som ten he na uvizir sang hen asoi chuak ta si a chuna khang kan house leader dom ta khan engma intiam ne biak ati omlo ati kha wildlife ngeng pui wildlife sanctuary te thong pui ve national park te le officer post som ni tuna fill up lo permission pek tura lo soi pui rengem ti la ka a document ole speaker aw ma wangin tarun ta langani hi zona tani hi house property tam po kan pevere nge pu speaker I local vetan ole pu speaker anna kan chen chon athip de zak chu ni bel hemai kalo me ni atha kan member kha senior ania party pakhat thu chu am chi te hi chu chair sok follow la tu khan chair lak lo kan han a zona ti net tu ti chiang tu tan khan in an refer mai tu khan kan ngai de wa ma seng yel kan khan chair ta a kan in khap lo khan ni a mara chu hi chu avoid thei sang samila khir na hi chi sang party sang om kan ni a ma chu sarkar mi puita na ro re kan ni a chu wangin kan thil in zo te kan soi te hi poi mo vekari ti kha kan hai lo tlanga tin mani khanin document om lo ka ti lowa evidence om lo ka ti ni anin biani chuan voice record te
kha a omani chuan thuksana ni video te mo a document kha ka sei lo a document a iron tia hi MNYF thu chu alani le zela podi se kalai ka chu ka sei lo ma sei zo da chianga chu tiang su sei om lo ti kha kan achang tu minister in ron sei tur angai la chuan zo belna zo turin member zone ta pulal mon pu te lo somang Speaker ka zo belna chu LADC Chief Executive Member thar Puviser sang ason eng case te nge nei ting ni zo belna zo turin member zone ta puarem chakma lo somang Speaker kalome LADC ang to khan CADC apo sarkar thlakin oma kamin no confidence mosona ZPM MDC tun soi dan chuan ZPM sarkar pot chuan council athlali lo dai lo kha helai tuna sarkar na sel mak tu te khan min tiam ani antia chu adikem ZPM antiam rengem ZPM sarkar lo bangem ni additional akan eng mamin pelo sarkar lo dai lo riat leng sung hian eng banginga sengkat ma pelo kumina hian su ZPM sarkar lo bang primam ni thi ka kajote ole ate ka sang turin je ti sang tu minister chief minister ni bok pulal do me somang Speaker an nu ber ka kan sang ma saberanga salai so aboy thak khop maya so ma lam le so nu lam te hi dang lam the maya kan governor po khanin order kan ti fel mai in dang lam le man mai long mo lo te nge a ison anin sik so ya anin biak na le eng thu nge an poi na tan an lam trang siam nan tan engen man kan riat pui lo cái này chuan ama ro chu lo chung changa chuan hey salary le nan salary hi a rang om ta lo nuwa hian CADC son rim changan lana se ema lo ringot hian an budget pum pu changa za sam ko panga velan mang to ni tingai na om lo ni chu wang chuan kum khata an budget nei zat an fria ta revise at le ma zong kan pek bel thin ti pon ria so ti reng rengang kal chuan hlon la lon lo ni mai ni lo la lo in nam thua pang ti ngai na kan hrebik lo a chan chu thil danga mi tur ti khanin an mang zela sarkar na thokan lak bel ren boxia so tiang administration sa chu ti ngai na om lova in siam travesen kan du ngoi ani chu wangin an sum an man dik lo wanga lo la thei lova an lo om ani point an mani mo phur aniang tin ka statement masa mi tu po kan nena local chu kan pom lom takin tu ma kan ti dui don lo ti kha kan din na ala ni renga min an lo om na thin pol te policy an lo au pui thin te an tui pui to lova pian thanari ru nen kal phung thar po la hen kan om ve te nga ti chuan pu speaker ilama ivela mi zong pe kan pom vek ani ten pusir sang nen phone in BIM in muem ti khachu pusir sang a khel lo po kan MDC dang po kan CM te point bin ron mu thin ani chu min biak chuan kan be ve lo thei lo wa min kan polo om ten du chuan an du pola om kan du ve te chu an run ti veng chu min muang chu min biang chu enge sualom ten puzir sangan mi som ne na soi ti te kha chu a soi le soi lo kha ke ni riat pha ka ni to lo tu nge mi som te po chu kan khelo khalaya mi pakhat thu soi helaya in zo kha chu chu an soi ti kha nia amani zo fia then ni box ni la speaker khong takin kan chief minister hian ni som pathum September sang ni le som ni le palia khan helaya kan soi
nang ma ne na district council sarkar siam ka duani local thei chuan heng te provincialized te personal life case te le phongpui tlang te ngeng pui te le posom hi puzir sang khan MDC som te ne na soi kha kan chief minister hian puzir sang ne khan alo soi rengem ti khani ka zon chu solama how to te ruling an niemo opposition an niemo kan CM te point tu na punguna soi ang khachu kabula hian an soi theu puzir sang na soi fal bi kanilo kan CM te point min mo piang anon soi chu zirna Mizoram sarkar noya zirti tuan oma district council noya omboka pusang an ya aboy thak zia an soi china không ai hay zona le chhanna hun zawa kan chan zo lo ti don miang le salome chumi siam rem tu anti thu an soi vek ten walai po hi kan kuta hian apum lumin dar uan tia kan rem ti ni hi chu kan CM te point an soi thina nia walai te so an kuta tu lut vek se kan dua amaro chu thil ti fel ngai tlem ala oma ala ti zong thei lova tin je ti tu te po hi an kuta hian om vek lo sela sota engkim an control na nuaya hela Mizoram sarkar nuaya thok tinen an oma hloin anglo hela ACR jak tu in ang box silo action la thei tu in ang box silo wakal te po hi a thalo view mai kan tia eng hi chu athupung point tha kan ti puya kan CM te kan member dang te point anon soi fo ani ten press release antiang te su kan thret angin press release manghian kan indeng ton vak renga enga kadin beina ang hi ziak ania wang mai khol chut ania wang mai khan adik vek lo ti kha thret turania khang khaila ya leklam takaron sin chi po ani karing lem lo ten speaker point of order khalaya khan adik lawani chon press this ve ka chan ve mai om tak khabi party kha chang ve to bok si lawatin kan ho tu piang ten district council province diam jong jong kan chang ve pi lawani ki ni chuan adik lawani ti kha chu adik ani asoi kha amma ero chu kha ka sulai council na an har sab na po ani sikul pakhata dipat Mizoram sarkar le district council mi an thok du na dual function omani ti hi sarkar ma sa po thei to pin kan lo soi puya chu tu point an soyang amma ero chu tu na ka zo na tak zok ero chu ZPM sarkar min siam pui ka duani lo siam pui ni zon heng te po hi kan ti sakang che u ti kha alo ti rengem ti khani pu speaker ka zon lo chu pu speaker tu na ron minon zom tharten sarkar ZPM sarkar an siam tur hi dulo tam tak ZPM zinga pon amani amaro chu mi kan pola an lo lu chuan kan pom turani kalphung nar thar noya chuan tuma hi kan thalo vak to lawang ti kha kan rina wangin kan pom ani mai sarkar siam theina na siam lo tlat thu kha om lova chu ani maya tin mi PR kan chan tu le tu lo tu te kha chu ke mani thu nei na min da sak ve se mo le kan du le kan chang kan du lo le kan chang lo wanga PR zong hi chan vek tlak pon ni lo chan vek sen pon ni lo wa media lam hian ke ni lo hian nan chang le na sa thei ema atok viaw ni kha ten nan ne ma zom tak pu muan pu ya zo na puzir sang an in case tenge nei ti kha puzir sang hian case pan ni ya pakhat achuan court niam zokin a convict to chu high court appeal me kani appeal lai ania wangin tuna hian convict kan ti theilova tunai chuan bizalen ani fria chu lo pakhat dang case ania chumi a case a main accused chu pu speaker zona nei tu pungun lian chunga case hi ani chu pusi ngun lian chunga and 14 others tiani hemi chungchanga hian charge sheet
pe thokat ani to a tin prosecution sanction deal mek ani boka chuwang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing Speaker case kan ei ka hello when you think yan en case ange ane karon siar chuak ane a case siar chuak lo Speaker kan ba zom tak ram tu zo bial khan en case nge te corruption case aniem tu na CEM ta na kan pom tak so ZPM thalai te na an thu chuak khan corruption case visit sang MLA hun laya om kha kan du lo anti akha ama so mi khan nge ama so ngai ren kha an du lo thin khan du thu tem Speaker không ai yên ra soi đón hiện thì không gì là Speaker không ai takin kan hospital ko na chat ka ringa prosecution order po kan ngai tua mek emo as tu tiang tura submit tiang deuh khana soin ka sia ka sexual ni mai the kan host leader khan prosecution order po la omlo case register po la omlo kha case nei tiang in pu kha chi don mi Speaker an sexual thei khop maya he veila mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khovela hian le chuwang chuan pusir sa nga chuan ka member zom tak pungu na case a hian atel veni som pali te zinga atel ve chuwang chuan an case chu inang renga a case chu kan soyenge ACB PS case number 4/2022 dated 26 May sangni somni le patni under section 409/120B/34 IPC red with 11/13 within bracket A within bracket 1 within bracket B and 13/2 PC Act 1988 ani chu ami ring ming te chu chiar chuak vek lo vila hemi hi tuna hian charge sheet pe ani to chu bangin prosecution sanction deal mek ani Speaker ka tho pui te po hi ni seng case ania prosecution sanction min ron deal zon ka pedon tu ba hum ka tum lo tun malamin prosecution sanction deal in humte alo om to thina kan tum ve lo kan sarkar case number khatingo chon kin kan the lokin voini theng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sangana Speaker khongai takin khatia soi chu dak ra wa chuan inquiry te pon lokala longtlai bypass road CM kan i line central project kan siama cheng bible the som pakhat alo chuak ani CM kan i line tudi hun lai chuan MLA kan pek do nai khania cheng bible seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ko khoi lo athiang khongai na zara ACB an local point he khe sa hian tel na pakhat chu ko ta la sen chu Speaker chu soi na mun kan na local te an ya chu ba chu case kan ei ka hello chu an nei case te ni chu hela ni lo na po khan tram ma sa po khan case ne in hlatlat lo kha kan nei to chu wang chon Speaker thu di thi soi thi ni la a thain ka thi prosecution sanction Speaker po na kan member zon tak hian case anei te me wa chu wang ka advice du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ani kan nei lo wa kan la bok lo wang a tha la Speaker khatiang case kan ei ka hello when you think case kan ei ka hello chat preliminary inquiry te chon local te meng mai chu tapo ka lo soi chu he thila hian ka signature mo telna pakhat ma kan lo pathian le mi puiza when ni theng ka na hian ka lo hi cheng khat ma ka langai lo bok chu Speaker top the na em case ge ani enge ti so khera lo ka nei veka kan house leader in direct tak moya case in anticipatory bail ro han in ti tong ta kha he house na ta hian amoi lo ka ti ya chuwang chuan in he zodale sane ti top to thalo mo Speaker pusir sanga nen case nge anei ti zo ania ka chang ani zir sanga na case ania hian
main accused punguna ani thu ka soya punguna and 14 others dinga hian atel veti ka soi mai ni so to case number men lam hei ka niya ka soi to speaker pujil sanga unconvict na kha khata khan katel lo kha chu case sanani provincialize kha chu case sanani corruption aina poisa CACB anmarna anberet avanga kha case khane ani in ka hia hei heta poina lang chianga hei ZPMPR ania ti chuan pu speaker tuna soi kha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka voini thengan ti pangma kha project kha an ti ho cham thak reng ani ka hun lai khan so ta an soi pon nang chu la CM la he kong hi tlang tong ma le an ti ve pathian khomai na za kha thila khan pathian mingin vai na pu speaker ka soi tel na na yap thela pok nei lo thun nei na man zual kong apok pakhan na tel na pu speaker azo na ka chang ania chan da ka longa thave sila pu vijer su sangan en casting nei ti bin zota case pakhat anei chu ka soya chu appeal me katia chu da chuan kan member zom takhi atel ka tilo case dang pakhat ania ero chuan tuna kan member zom tak case a hian accused zinga pakhat zir sang hian ni ve a min zo wangin chu ka chang lo thei lo ni chu wang chuan case ren chu an investigator thu atlin lo chuan final report an pe a top mai thin thu atlina hei chu thil sual ti ani an ti chuan charge sheet an thelu ta sarkar na thokemo MLA te mo MDC te mo an lo ni chuan prosecution sanction an deal thin ani chu deal mek ani ti kha ka soi mai ani le alo me speaker khong ta ka soi fe lok khong ta kin kha khe sa kha pujil sia kha ka nu ka do chia CM ania kha ka CM ani kha project kha speaker ta tong tu soya ti chuan prosecution center order alun pon sanction atulun pon kan chief minister ka chung sang a chon lo pe ro se pathian khomai na za ti chuan atul chuan ka dik na ka dik long nan hu lo ka tang tuan ka tang ma yang pathian khomai na za pu speaker he khe sa hi so khan ma sa khan CBI a pek an tuma mar su an pele tarawa CBI ho pokon local se ka ti rom ka chu pathian khomai na za pu speaker kha chu ka tiang wa ka thon tur ka nei lo ve ati turin lo tiangat kha chu nia lo kod lam an la so fel tak le lo sang filim mai don lom